maradiyo ya gisirikare bikomeje kugenda bitangazwa ko hari abakomandasi ba FARDC batangiye guhunga ni mu gisagara cya Uvira ku muyingamo wo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya gatatu Kigarama 2025. Urugamba rukomeye rurakomeje mu bice bitandukanye. Mirwano iraca ibintu, abaturage benshi bari guhunga. Kuko rero bigaragara hakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'abahunga bava mu zabo, mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko ibintu bitoroshye mu bice bitandukanye. Ibinyamakuru bikomeye ku isi bikomeje kugaragaza ko urugamba rwakomeye bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi bigaragara. Between M23 rebels and the army. It comes after peace talks broke down following 2 months of negotiations. It appears the sticking point remains rebel commanders targeted by international sanctions and who wish to have an amnesty. Nibikomeje kugenda biba ndetse bikomeza kugenda bifata indi ntera n'umwuka w'intambara, ndetse bamwe bakavuga ko bizakomeye mu gihe habura amasaha make ngo Washington DC habe gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amasezerano y'amahoro. Ese bihagaze gute, biragenda gute? Nibyo tugiye kurabira hamwe turebe biri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turaza kubabwira ko ibisasu bivugwa ko byarashwe n'ingabo z'u Burundi byateje amarira akomeye mu baturage batuye mu bice bitandukanye, by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi ndetse n'aharimo Ruvunge n'ahitwa Katoga, ndetse bikaba bivugwa ko bari mu kaga gakomeye, yewe bamwe batangiye guhambira bahunga. Ni urugamba rukomeye rwafashe indi ntera, ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bavuga ko ibintu bitoroshye, ndetse hakomeje kugenda hagaragara igihunga gikomeye mu baturage. Tugere kureba ibikomeje kugenda bibera mu misozi itandukanye ndetse no mu bibaya, aho rero benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bavuga ko buri ruhande rwiteguye, ariko bakibaza bati ese abadiplomate cyangwa se n'abanyapolitike ni gute badakorana n'abasirikare bababwire ko ibiganiro ari byo bizarangiza intambara? Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse bikagenda bigaragara ko ku ruhande rwa leta baravuga ko ibikomeje kugenda biba bikorwa n'abazarendo. Abaturage bavuga ko babangamiwe bikomeye no kuba M23 yakomeza kwigarura ibice bitandukanye. Izo tugiye kurebera hamwe turebe biri kugenda biba, turebe ibiri kubera Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Warikare, Rubero, Mwenga, Warungu, Kamanyora, Kavumu ndetse no mu gisagara cya Uvira, aho imirwano ikomeye ikomeje kugenda isatira ibice bikomeye by'ingenzi byagenzurwaga na FARDC. Hari amakuru kandi avuga ko abakomandasi benshi ba FARDC bari guhunga, nubwo kugeza ubu ngubu nta kimenyetso gifatika kirashyirwa hagaragara, ariko nta makuru ntatinya kuvuga ko akomeje kugenda asirikira mu binyamakuru bitandukanye. Ni mu gihe kandi byemezwa ndetse bikanavugwa ko Bubiligi nabwo bagarahe buvuga ko igisagara cya Uvira kitagomba gufatwa, ko bagomba gutanga umusaada uwo ari wo wose kugira ngo ibintu bijye mu buryo babashe kuba bakigize inyuma y'M23. Ariko si uko bimeze, kuko hari uduce neza twegereye igisagara cya Uvira twamaze gufatwa, yewe n'amakuru haragaragaza ko hari benshi mu barwanaga ku ruhande rwa FARDC bafashwe. Ni mu gihe kandi abarundi bivugwa ko bamwe bari kwambuka bakinjira mu gihugu cyabo, bakinjirira mu Rugombo bagasubira aho baje baturuka, bitewe n'uko urugamba rukomeje kugenda rukara. Ni mu gihe kandi turi buze kubabwira ko ibuni y'abasirikare ba UPDF bishe abasirikare babiri ba FARDC, biro nabyo bikaba byateje umwuka utari mwiza. Ni muzero tubane kuri page ikomeye turebe biri kugenda biba, ndetse nuko urugamba rukomeje kugenda rugaragara. Reka rero duhere ku bijyanye n'uduce M23 yafashe turebe uko byagenze ndetse n'amakuru ari gutangazwa kuri ibi. Ikaze. No mwuka w'impungenge n'akaduruvayo ukomeje kwiyongera mu gisagara cya Uvira, ahari mu ntara Kivu y'Amajyepfo,
nyuma y'uko abasirikare bakuru b'ingabo za FARDC baburiwe irengero, abandi bake bigakeka ko bahungiye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru abivuga. Ibiro bikaba bizabaye nyuma y'uko ihuriro rya AFC rimaze kwigarura uduce dutandukanye two muri teritwari ya Uvira ndetse na Walungu, rikaba rero rigeze mu ntera itarengeje ibirometero 20 uvuye muri Uvira. Biravuga ko mu gihe icyo ari cyo cyose koalisiyo ya FARDC ishobora gufata icyemezo cyo gukomeza igahunga igatsiguye umujyi ukwigarurwa na M23 banywanya urugamba rwahinduye isura, aho amakuru ari guturuka mu batuye muri bice aragaragaza ubwoba bukabije mu baturage. Bamwe batangiye guhungira mu misozi, abandi barerekeza ku mupaka wa Kavimvira bambuka bahunga. Hari kandi n'abavuga ko abasirikare FARDC bataye n'ibirindiro byabo, abandi bitaramenyekana aho bari kugeza ubu ngubu. Iyi ni situation ikomeje kugorana gusobanukirwa n'ibiri kugenda biba, bikaba rero bikomeje kugenda biba gaterera nzamba kanyina wa nzamba. Icyakora impungenge mu za politike n'umutekano mu karere biravuga ko AFC ikomeje kugaragaza ubushobozi bwo kwigarurira ibice biri strategique mu buryo bwihariye, ndetse bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere muri rusange. Aho rero bivuga ko ibice by'ingenzi mbere yuko bafata Uvira bamaze kuvyigarurira. Birasaba ndetse birakameza kugenda bisaba imiryango mpuzamahanga gutabara rugikubita, kuko urugamba rwamaze kujya mu buryo benshi batigeze batekereza. Andi makuru ahari aravuga kandi aremeza ko uduce dutandukanye AFC yatwigaruriye, nk'uko amakuru ari guturuka mu baturage ndetse n'ibice bitandukanye. Aravuga ko ku munsi w'ejo M23 yigaruye neza uduce twari twa Miti mbiri muri Walungu, Rubarika muri Ruvunge, muri Uvira ni mu gimirwa ikaze hagati ya AFC n'ingabo za leta izifatanyije n'iz'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo, nayo ikomeje kandi iri gufatira intera. Bamwe mu batuye ahanga baravuga ko izi ngabo za FARDC nabo bafatanyije bataye ibirindiro bagahungira mu misozi ya Uvira nyuma yo gutsindwa muri iyi mirwano ikomeye. Ibi bitero bikaba byatumye abaturage batari bake batangira guhunga, bamwe barerekeza ku mupaka wa Bujumbura mu Burundi, abandi bakajya mu misozi mu rwego rwo kugira ngo bashake umutekano. Yewe ni urugamba rukomeye kandi rukomeje. Hari impungenge z'uko imirwano ishobora gukomeza ikinjira muri Uvira, ibyatumye abazalendo benshi by'umwihariko abo kwa Hamuri ya Kutumba bafatiye mbere baravuga bati muze duhaguruke turwane, ibintu byamaze gukomera. Kugeza ubu rero muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kubyukira imirwano ikomeye. Uyu ni umunsi wa kabiri, aho rero mu kibaya cya Ruzizi n'ahitwa Kiziba muri Walungu ingabo za AFC n'ingabo za FARDC kuri uyu wa gatatu bongeye gusubira mu mirwano ikomeye ahitwa Gatogota kuva ku isaha saa 10 za mu gitondo hagati y'ihuriro rya FARDC FDNB n'inyeshyamba za M23. Muri iki gitondo abaturage ba Kamanyora babyukijwe n'amasasu yumvikanaga impande. Izi ntwaro ziremereye n'izoroheje nizo zumvikana. Abantu benshi bahunze bava Kitogota baza Kamanyora, nkuko bari kuduha amakuru bari kugenda babitubwira. Imiryango imwe n'imwe yo mu gace kahitwa Kambara n'ahitwa Rugenge muri Kamanyora ntishobora kwihanganira ubukana bw'imirwano, bari guhungira mu bice bitandukanye yahitwa Gatogota. Amakuru ari guturuka muri aka gace agera mu itangazamakuru avuga ko aka gace ka Gatogota gakomeje kugenzurwa na M23, nubwo bitavugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Muri sheferi ya Kiziba havuzwe imirwano mishya ndetse yadutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa 12 2025. Ni mu gihe umunsi wose w'ejo hiriwe ibintu byari bikomeye cyane, intwaro ziremereye n'izoroheje zumvikanaga kuva ku isaha 9 kugeza ku isaha 2 z'ijoro. Imibare y'agateganyo y'abaguye mu mirwano iragaragaza ko ari abantu 3 bishwe bo mu muryango umwe, umugabo n'umugore n'umuhungu we bo mu mudugudu wahitwa Burere muri groupement ahitwa Mucingwa, ndetse n'umugabo n'abana 4 bo muri groupement Mahomba n'undi muturage. Umugabo n'umuyobozi wa groupement Mahamba nanone mu burasirazuba bwa sheferi ya Kiziba, aho bivuga ko abantu 11
bari bateraniye mu nzu bishwe igihe igisasu cyagwaga ku nzu bari barimo. Biravugwa ko amazu menshi yasenywe, ibisasu byatewe hirya no hino, abantu benshi kandi barakomereka, ndetse urusengero rw'itorero Senkiye Muserpa rw'ahitwa Buherere rwarasenyutse nyuma y'uko drone zihateye ibisasu. Bivugwa ko hari hishimwo abasirikare batwirwaneho na M23. Uko rero bikomeje kugenda bigaragara, byose biri guteza ibyago bikomeye ndetse biri kugenda bituma abaturage bava mu byabo. Hagati aho rero biri kugenda bivugwa ndetse binashinjwa igisirikare cy'u Burundi ko bari muri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Aho rero amakuru agera mu itangazamakuru aremeza ko ibisasu bikomeye by'ingabo z'u Burundi biri kugwa mu bice cyane cyane mu kibaya cya Ruzizi, birimo ahitwa Kitogota na Kamanyora, mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera hagati ya FC n'uruhande rwa leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo. Ibi bisasu biri guturuka ahantu habiri hatandukanye, bimwe biri kuraswa n'imbunda nini zashinzwe yitwa Ruvunge, izindi zikaba zishinze ku butaka bw'u Burundi mu bice byegereye umupaka utandukanye Burundi ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Kuva ku wa kabiri izo mbunda zateye ibisasu byahitanye abasivili 3 ndetse 5 barakomereka bikomeye. Ibi bikorwa bikomeje mu gihe AFC imaze iminsi yigarura ibice by'ingenzi byegereye centre y'ubucuruzi ya Ruvunge, Rubarika n'uduce turi hafi aha. Bikomeje kugaragara ko ingabo za FARDC zabajwe bikomeye no kwirukanwa muri ibi bice. Imirwano ikaba yatangiye mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu, aho rero abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga bava mu byabo kubera ubwoba bw'ibikomeje kugenda biba. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo ziragenda zigaragaza uburyo ki M23 ariyo itangiza imirwano. Iyi mirwano ihanganyishije abarwanyi ba AFC M23 n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo ingabo z'u Burundi kubera mu gace ka Rubarika na Katogoto muri teritwari ya Uvira ndetse na Kiziba no muri Walungu. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abaturage benshi bari guhunga kubera urusaku rw'amasasu ruri kumvikana muri Gatogota. Hari bamwe mu bahatuye bari kujya mu duce twa Kamanyora nk'Abakambara n'ahitwa Rugenge bafashe icyemezo cyo kuhahungira mu rwego rwo kugira ngo barokore ubuzima bwabo. Umuvugizi wa AFC ku rwego rwa politike Lance Kanyuka yashinje ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo gutangiza imirwano, avuga ko zarashe ibisasu muri centre ya Kamanyora zica abasivili 3 abandi 5 barakomereka. Muri sheferi ya Kiziba hari abaturage 4 bo mu muryango umwe bapfuye. Ni mu gihe umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo General Major Sylvain Kenge Bomisa FMO nawe yashinje AFC kurenga ku masezerano ya Gahenge yasinywe Doha muri Katari, kuko ngo niyo yarashe ibirindiro byazo muri Ruvunge na Rubarika ndetse n'ahitwa Katogota nk'uko babivuga. Ibyavuye mu rugamba rukomeye ndetse yagaragaje n'amashusho agaragaza inzu zasenywe n'ibi bisasu bikomeje kugenda biraswa. Hagati y'abasirikare ba Uganda kuri ubu ntabwo bari gucana uwaka n'aba FARDC. Ni nyuma y'uko abasirikare ba Uganda bari mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishe bagenzi babo 2 b'Abanyekongo muri teritwari ya Njugu mu ntara Ituri. Ingabo za Uganda zafatiye abantu 2 zikekaho kuba ari abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Kodeko umaze imyaka myinshi wica abasivili. Mu gitondo cyo kwigenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa 12 2025 bw'abasirikare ba FARDC bagiye mu kigo cy'ingabo za Uganda kiri muri centre ya Njugu kugira ngo bafunguze aba bantu, ariko zanga kubarekura. Niho rero ubushyamirane bwatangira, impande zombi zirarasana. Umuyobozi wa teritwari ya Njugu yatangaje ko mu basirikare bapfuye harimo umurinzi wa hafi umuyobozi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'undi umwe w'umunyekongo wakomeretse cyane bamburwa imbunda bari bafite za AK-47. Byateganyijwe ko rero ku itariki ya 3 ubuyobozi bwa teritwari ya Njugu bwohereza ubutumwa ahabereye imirwano kugira ngo hakorwe iperereza hamenyekane n'andi makuru. Yuko hari n'uduce baherereyemo ariko abaturage bakaba bakiri impirimbanyi z'uruhande rwo gushyigikira Kisekedi Shirombo n'igisirikare ndetse kandi n'abafatanyabikorwa be, ubona ko ibi bintu biri buze guteza ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru. Iyi ni situation tayari iri mu minembwe. Bironi biri kwa mugena ubundi kuva mu rukerera rw'ejo kuwa 2 kwigenekerezo rya 2 Kigarama
2025 inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC zaramukiye n'ubundi mu mirwano ikomeye yabahuje n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru y'imirwano aranemezwa n'abayobozi batandukanye bo ku ruhande rwa AFC, yaba Laurent Kanyuka kuvugira uyu mutwe mu bya politike ndetse na Bertrand Bisimwa usanze ari umuhuzabikorwa wungirije mu bya politike. Uruhande rwa leta ya Kinshasa ntacyo ruratangaza kuri iyi ngingo. Amakuru atugera aravuga ko impande zihanganye zatangiye gusakirana ku isaha ya saa 9 z'urukerera. Abayobozi bo ku ruhande rw'inyeshyamba ku munsi w'ejo bari banyujije ubutumwa ku rubuga rwa X, aho bavuze ko imirwano iri kubera muri axe zitandukanye, harimo ahitwa Kitogota, Ruvunge, Kizibaho, Plateau, Kasikamwenga na Chivanga n'ahitwa Bunyakiri. Izi axe ziri kuberamo imirwano rero zikaba ari enye zikikije umujyi wa Uvira wa kabiri mu bunini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko rero bigaragara, yaba Kanyuka ndetse na Bisimwa bombi batangaje ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa zatangije iriya mirwano ubwo zateraga ibirindiro bya AFC. Kanyuka abinyujije ku rubuga rwe rwa X ejo yavuze ko ibintu byifashe nabi cyane kandi bikomeje kuzamba umunota ku wundi, ariko Bisimwa yavuze ko ingabo za AFC ziri kwirwanaho kugeza ubu. Kivu y'Amajyepfo ikaba yaramukiyemo imirwano ikomeye mu gihe Perezida Kisekedi Chilombo ari mu myiteguro yo kwerekeza Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo hajye gusinywa amasezerano. Ibi rero ni ibiri kuba mu gihe banywanyi kuri ubu. Amakuru ari kandi y'ukuri aragaragaza ko abarenga 100 bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kurandinga Washington DC aho bitabiriye isinywa ry'amasezerano. Ariko ndababwiza ukuri ko muri Warikare naho urugamba rurakaze. Mutama tubwira ibya Warikare. Irwano ikomeye cyane mu misozi y'Iwarikare yongeye kuvugwa, ndetse kandi dushingiye ku mafoto ndetse kandi n'amavideo biri hano biravugwa, ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwongeye gusa naho rugaba igitero gikomeye cyane mu gasozi kegereye mu burengerazuba bwa Warikare, cyane mu byerekezo bigana ahitwa za Kibuwa ndetse no mu byerekezo bigana ahitwa za Kalonge. Birumvikana yuko ari mu byerekezo bigana za Kishanga, Mitetwari ya Masisi ndetse kandi no mu Kibati, ariko bikavuga yuko iyi mirwano yaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa Kibuwa, nyuma yuko uruhande rw'umutwe wa M23 hari imisada y'abasirikare benshi cyane ndetse n'ibikoresho guhera ku munsi w'ejo bari bazamuye babakuye mu byerekezo bya Haramite Twari ya Masisi. Benshi bavuye za Bihambwe, abandi bava za Kashebere, bava za Mihanga, abandi bava za Rutoboho, bazamuka mu byerekezo bya Ngenge na Kishanga. Bamwe bagerageza guca mu byerekezo bya Ntoto cyangwa Mutumoja, bazamuka za Muriri, baza kwisanga barenze imisozi ya Kibuwa. Aha rero niho urugamba rwaje gukomera cyane, nkuko amakuru akomeje kugenda angeraho bakomeje kugenda babimbwira. Biravugwa yuko umusozi witwa Kibuwa waje kumvikanaho urusaku rw'amasasu rw'imbunda n'intoya bituruka ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ku misada y'abasirikare bohereje cyane, higanjemo intwaro ziri mu bwoko bw'ama BM21, BM12. Ibi ni ibikoresho byavuye ahitwa Kisi, biva Kembe, biva Bunyampuri, biva Kasuka, byerekeza ahitwa Kibuwa. Kibuwa rero aka gace niko kaje kuberamo imirwano ikomeye, ndetse kandi ni imirwano yaje kubaho gutakaza gukomeye cyane ku mpande zose, nk'uko amakuru ari guturuka ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe. Ariko nanone bikavugwa yuko ibi byose FARDC iri kubikora nyuma yuko iri kubona yuko uko igerageza gutuza cyangwa guceceka, ariko uyu mutwe ukomeje kugenda utera intambwe usatira iriya misozi yegereye Nsindo, Kasuka, Munyampuri muri Warikare, nk'uko amakuru ari guturuka ku rugamba. Ubona yuko urugamba rwakomeretse kandi rwabaye ubugizo bidasubirwaho. Rero Kibuwa aka gace navuga yuko nta numwe uri kukagenzura by'abari ku ruhande rwa FARDC cyangwa ku mutwe wa M23. Nyuma y'imirwano ihabereye habayeho gusa naho FARDC ihagarara muri ya misozi za Kasuka na Kinke na Rimangi, igerageza gusheringa ikoresheje imbunda ziri mu bwoko bw'ama BM21 na BM12. M23 nayo igerageza gusheringa ihagaze muri ya misozi za Kalonge no muri ya misozi yegereye ahitwa za Kibati na Muriri. Ariko
ku mpande zombi biravuga yuko aka kanya aka gace ka Kibuwa ni agace kari navuga ko ari risk zone, kuko byaba ari abaturage bari batuye mu misozi yegereye Mera, abari batuye mu misozi yegereye ahitwa Nsindo, abari batuye mu misozi yegereye muri no misozi ya Zamena na Rimangi. Biravugwa nyuma y'imirwano yabereye muri ibi bice yuko abaturage bahise bafata decision yo guhunga nyuma yo kubona yuko ibintu byakomenetse kandi byahinduye isura, kandi uko umunsi ugenda uzaza undi urabona yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane muri Walikale bijyana na deployment zikomeje kuvuza ubuhuha muri bino bice, kandi bikagaragara yuko ibi byose biri gukorwa isegonda ku isegonda ndetse n'umunota ku munota, kandi ubona yuko byaba ari ku ruhande rwa FARDC iti twebwe ntabwo turi butuze, ntabwo turi uhagarare. Ku ruhande rwa M23 nayo iti natwe icyo dukeneye n'icyo dushaka turakizi, niyo mpamvu tudashaka gutuza habe na gatoya. Ibi rero ni ibiri kubera i Walikale banywanyi. Hari andi makuru akomeye ahari avuga ko indege zitagira abaderevu cyangwa abapilote zihororirwana ku buhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa ku munsi w'ejo kuwa kabiri zagabye ibitero ku baturage Nyabyondo muri teritwari ya Masisi nk'uko bizatangajwe n'umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka. Nk'uko rero bigaragara uruhande rwegereye leta ya Kinshasa rwo ruravuga ko mu gihe imirwano ikomeje hagati y'inyeshyamba za FARDC M23 na FARDC Wazalendo, hari rero ibijyanye n'ibiri kubera hitwa Ikinyomba, hari ibirindiro by'inyeshyamba ibisasu hafi y'itorero rya Neo Apostolique ryegereye na Nyabyondo muri Kivu y'Amajyaruguru, bizagabwe n'ibitero by'indege ku gicamunsi cy'ejo kuwa kabiri ku igenekerezo rya kabiri Kigarama 2025. Baravuga ko inyeshyamba za AFC zatatanye nyuma y'uko ibisasu biguye aho abantu nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru gikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Aya makuru kuri ubu rero aracyagenzurwa kuko kuri nyirizina kw'ibiri kuba ntabwo kurabasha kuboneka, ntabwo kurabasha kujya agaragara ngo abantu bashe kumenya ibikomeje kugenda biba. Hagati aho rero mu bice by'Irubero naho ntabwo byoroshye, umuturage ntabwo aryama asinzira. Reka twerekeze yo Mutama atubwire ibiri kubera Irubero ibiri kugenda biba. Kuvugana imirwano yahinduye isura mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Rubero. Ubu haravugwa imirwano ikomeye cyane nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi y'Irubero ubona yuko ibintu byakomeje kugenda bikomeretse kandi bigahindura isura, bikagaragara yuko uruhande rw'umutwe wa M23 rurashaka kuva ku izima. Ubu rero kwikubitiro biravuga yuko agace kitwa Mboru, agace kari hagati ya Katiri, Syondo na Bomangwa, agace kari hagati ya Kamukahere. Aka gace ka Mboru rero ndabibutsa yuko ari agace kari hagati y'imisozi yegereye Butembo, kakaba hagati y'imisozi yegereye parike ya Virunga, kakaba hagati ya Beni muri ari amashyamba. Iyi Mboru rero yaje kuberamo imirwano nyuma y'uko ku munsi w'ejo uruhande rw'umutwe wa M23 bari batangiye kohereza abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Buhevi, bakohereza abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Kavinyonge, bakohereza abasirikare mu misozi yegereye Katero ndetse kandi bakabohereza Masereke. Ariko bijyana nuko FARDC guhera ku munsi w'ejo yari yatangiye kudeployinga nayo abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Katwa, bakabadeployinga ahitwa Bunyuka, bakabadeployinga ahitwa Bwino, Kihoma ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye. Ibi bikaza guteza rero ikibazo gikomeye kuko guhera ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo habayeho kurebana ikijisho cyangwa se buri ruhande ruvuga ruti gira gutyo utambuke renga hano nkwereka ibyo ngukorera, urundi narwo rubwira urundi tirenga hano nkwereka icyo ngukorera. Icyaje kuba rero mu masaha ya kare cyane biravuga yuko imirwano yaje kuba ikomeye cyane ahitwa Mboru. Ni agace kari hagati ya Rubero, kakaba hagati ya Butembo, kakaba hagati y'imisozi yahitwa Kihoma, Kiteraga, Katiri, Karengeya, Busese na Bwino. Ni imirwano bivuga yuko yaje kugaragaramo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'abasirikare b'Abahibu Special Force ba FARDC. Ariko nanone biravuga yuko iyi mirwano igisubizo cyayo ntabwo kiramenyekana ngo tumenye niba uyu mutwe ari wo wabashije gutsinda ukaba wafasha agace ka Mboru, kuko navuga yuko ari wo wagerageje gushotora FARDC, kuko guhera ku munsi w'ejo uyu mutwe wateye muri kara gace ka Mboru, ariko biza gutuma FARDC imanura imisada y'abasirikare bavuye ahitwa Ngereza ndetse na Karengeya ntaraza Katwa na Bunyuka muri Butembo berekeza muri abice kugira ngo bajye gusapotinga abawazarendo bari baradeployinzwe hara mu misozi yegereye Syondo na Karengeya, nkuko amakuru akomeje kugenda aturuka imbere ndani ya ndani. Ubona yuko ibintu byakomeretse kandi byahinduye isura, kandi ku munsi ugenda uzaza undi urabona yuko intambara mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ikomeje kugenda ihindura isura. Ari nayo mpamvu mbabwiriza ukuri nti ibi bintu ntabwo biri buze koroha na gatoya.
Nibiri kubera muri ibyo bice mu gihe hamaze gutangwa inama ishobora kurangiza ibibazo byose. Ibi ni ibyatangajwe n'umushumba wa Diyoseze Gatolika ya Goma Musenyeri Wiringumbi, aho yashimye umutwe wa ALC AFC M23 wabashije kugarura umutekano mu gisagara cya Goma, asaba Imana gukomeza kuwufasha ngo amahoro ari muri uyu mujyi azarambe. Musenyeri Ngumbi yashimiye AFC mu misa yo kwibuka umunsi wahariwe umuhile Anwarite uheruka kubera Igoma. Ni misa yitabiriwe n'abayobozi bo ku ruhande rwa AFC, umutwe umaze hafi umwaka ugenzura igisagara cya Goma. Ngumbi yavuze ko kuva AFC yigaruriye umujyi wa Goma wongeye kugaragaramo umutekano, asaba Imana kuwufasha kugira ngo uzakomeze kugira amahoro iwurinde, icyo kimwe no mu bindi bice bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo umutekano uzarambe. Yagize ati, ndashimira abantu ba AFC M23 baje kwifatanya natwe kwibuka umunsi udasanzwe wahariwe umuhire Anwarite. Turabashimira kubw'umutekano uri muri Goma ndetse no mu bice bitandukanye by'intara yacu. Imana ikomeze kubafasha kugira ngo uyu mutekano uzarambe, kubera ko amahoro n'umutekano bidahari nta terambere ryabaho ndetse nta n'icyo twazakora. Mu mpera za Mutarama uyu mwaka nibwo AFC murabizi yigaruriye umujyi wa Goma, wirukanye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ababafashaga barimo ingabo zari mu butumwa bwiswe SAMIDRC. Abagize iryo huriro by'umwihariko abarwanyi b'Abazalendo na FARDC bari bamaze igihe bateza umutekano muke muri Goma, dore ko uyu ni umujyi utasibaga kumvikanamo ibijyanye n'umutekano muke, dore ko bizasaga naho aba Bazalendo aribo bagenzura umujyi kuruta igisirikare cya leta. Kuva ingabo za leta kuva ingabo za AFC rero zakigarura uyu mujyi, ukaba ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byaragabanutse mu buryo bugaragara, hanini bigizwemo uruhare n'aba bo muri AFC M23 nk'uko bigaragara. Hagati rero hari andi makuru ari kuvugwa muri Uvira yuko hari guhungabana umutekano. Mutama muri Uvira ho byifashe gute kugeza ubu? Kwisuranamo gukomeye hagati ya Wazalendo ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC mu gasozi kitwa Kitara kari hagati muri Uvira, nk'uko amakuru ari guturuka ku rugamba. Ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni agasozi kitwa Kitara rero kari muri Uvira, kakaba hagati y'umusozi witwa Kirungu, Shenge, Munanira, Kayaja, Karongwe, Muheta, Katongo, Gomba ndetse na Kitu. Ni agasozi kandi navuga yuko ari agasozi k'ingenzi, kuko aka gasozi ukavuyemo gatoya uhita werekeza muri ya misozi y'umurenge, cyane cyane hari za Kijija, werekeza za Mushereza ugana mu byerekezo bya Kihande. Ni agasozi igisirikare cy'u Burundi bari bamaze iminsi badeployingamo abasirikare, ariko none bakavuga yuko nubwo bari gukoramo deployment bagomba no kushakira igisubizo gikomeye imikoranire yabo hagati n'icyitwa Wazalendo n'ubundi zikomeje kugaragarwaho n'ibikorwa bya kinyamaswa bikomeje kugenda bigaragara muri aka gasozi ka Kitara. Kwikubitiro rero Kitara yabayemo icyitwa kwisubiranamo hagati y'abasirikare ba FARDC harimo n'abasirikare ba FDN bari abasirikare b'igihugu b'igisirikare cy'u Burundi, nk'uko amakuru ari guturuka ndani ya ndani bikomeje kugenda bivugwa ndetse kandi bigaragara shingiye ku mafoto n'amavideo biri kugaragara hano. Biragaragara yuko rero uruhande rw'igisirikare cya Wazalendo bisuranyemo ku rwego rudasanzwe hano muri Kitara, bikanavuga yuko iyi Kitara kwisubiranamo kwayo hagati ya FARDC ndetse kandi n'abasirikare ba Wazalendo habayeho gutakaza gukomeye, kuko biravuga yuko nibuza Wazalendo batatakaje abasirikare bari hasi ya 6 nk'uko amakuru ari gutangazwa. Ibi bibaye nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi kiri gutunda aba Wazalendo kibakura hano mu mujyi wa Uvira, biriya byice bya za Kavimvira, za Kiriba, baberekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ngira mu mazi minsi mubona amafoto n'amavideo ye imodoka zicicikana ziva Uvira zijya mu Burundi, izindi ziva mu Burundi zizana abasirikare muri Uvira. Urabona yuko situation Uvira ubwayo no ku ruhande rwa FARDC ntago barayishakira igisubizo. Rero bivuga yuko ibi bintu bishobora kuza guteza akaganetse kandi ikibazo gikomeye mu gihe FARDC ubwayo nayo ikomeje kugenda yisubiranamo, cyane cyane n'uyu mujyi wa Uvira ubona yuko ukomeje kugenda uba ikibazo cyane ku ruhande rwa Wazalendo. Bavuga bati twebwe ntago turekura, kuko baravuga yuko Wazalendo nyuma yuko hafashwe umwanzuro yuko igiye no guhabwa imyitozo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abenshi mwe bafashe n'umwanzuro wo gutoroka bagashyira intwaro hasi, cyangwa abandi bakazitwara bakajya kuzisha mu mago nk'uko bisanzwe, kuko byamaze kugaragara yuko mu bice byinshi bitandukanye hamaze kunyanyagira imbunda hagati mu baturage. Ubona yuko rero
biri buze gutera situation itari nziza nkuko amakuru ari guturuka hagati muri Uvira. Urabona yuko icyitwa Wazalendo cyo gikomeje kugenda kigaragaza yuko gifite resistance, ariko resistance bafite ni ukugaragaza yuko badashaka ngo kongererwa imyitozo, bagaragaza yuko ngo bafite ubushobozi ndetse n'ingufu zo guhangana. Rero bigaragaza yuko n'ubundi bwumvikane buke buri guterwa nuko ku ruhande rwa FARDC n'icyitwa Wazalendo impamvu batari kumvikana nuko Wazalendo badafite imyitwarire myiza muri Uvira, kandi biteza nk'icyuho gikomeye cyane muri FARDC ndetse n'igisirikare cya FDNP. Ngayo nguko rero banywanyi, ni amakuru akomeye yaragezweho ngaha tubashyikiriza rero amakuru abatusuye yarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere hitushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.